mala ka runwang mala ka tiang mala ka changdar gwa ni kundi al te yentin wala an wala chang ka wal badak ka pai bakel ron ba doro wi jandaro wi bakel an ga dun ka damo runi chang ko nyatungo ngan nyamran an cha janya long ka kan ma ben ka Facebook ko nene chala te tu wan to kwana engage ka other platform roi me to long dong benang ne de ki anda antiech mu wijo waje gore je der ya nywa kane kon an me jang ko ba ben ka de ki anda antiech video mi chanen ka general walnya roi mi chalat roi mo dong chi aje ko circulate online general walnya che beroi la je wonne ichi kume jinu ka jo ken ga loka kia ga nuare tin cha no no ken bi ka jang jani cha ka jo e kume jinu Sudan yen ria me te kene kune chene nyan la o yen teme ke ken yene ire bi o long shi wal nya yo ko lo ne kon teme cha ne ja ko bi ne be ne waname ko bane be nyin bana ron na karodan e general wal nya e mala je royum yen ga nuare tin kon tin kwa wal kun da kai ni roi jen roi mo ko mi lay rode mi tel jog de kai kon la ne alar yo kor me a kor mi cha design ni wal mi tel kai reide kor me chi kor mo guru ba yo educate ke je jen ni tuk de yen me ko tho de yen me kor me to ke je ke tet e ku me wuro mi cha le tel fakir kene ne ke te la kon ka chole Jiang Criminal Elders ki Jiang Council of Elders, that's the original name. So me chicken na ka jube chicken drop to one gur ko ba nuari bagatu chakan chi nuari chikatu so untame the last result chicken be je nuari ken ba gat kien ba ka ko ka yo ba gad kien ba ko ke kwa ba ka kul nyo chwe ne kien go bi ke ne kien wona eken ka mo wa ga yo no bo bi ko chu tel ngutin achievement min no ken bo ken che nya da chang chi ga che nya da dia la leader we 90% no ken a plan mi chi ken mat ni wal ajene ko ala ori kuruni matianga nyor ka tedwu de mi chala malonga wan so ko kon chane nyan ka chane lo ban rodan summit ka dictatorship regime of Salva Kiir now chi Salva Kiir kana chi man chi ken wo wen ne kon yo ne yo ajene ku Salva Kiir na le jo ka parliament wo wen ko ri cha ku dur judgment dung mi cha ngai ni wal wo nuari kan na ka yo ma ka chang ne Uganda chi yo ko tu chi ne de le no ne ke 2014 yo che ya yo kam ne ka nuari ne ko ro me che ya to ni wal ko de nuaro won na ka ro den ko no kan yo so now mi ya jale jal ka guard ko ne ya no ne yo cha community nuara cha parui tame ni ka riet kien George wo ken cha ga je ka kon go ba community me ba be destroy ye nuare to kon tin ku chu ku la tol ko bi a jal jo ne ni tri miere e ken ni atu let ki ye la roi me wo ba nuare ba ga na chi a je ka Africa report de cha release ke 2015 a former Nigerian President Obasanjo
o jen chala ko system George ko system o kan wari bagana e jen e kwala gor ni ken yam o ba gwa ti changa tin ko jube ba ka ma ba ka ngai o nwari changa wene me la de ni aja ko woni chare ko wa chare wa ka ye ka cha gol cha ye ni chare gor go no ba ngai o kan wari ti I changa ni ka so in terms of general nya che be reveal to us o kume che admit o kor chicken belong ka win and the only reason Michigan be win je o no can tar ka kor mo ga no yen chia lan mo ga lat for 13 years chia nyinge kume jinu Sudan ke lewo mo ga no kun kel chia ka joy cha Uganda no chia dal cha Egyptian mo ni tang ni kien cha ga no early on in 2014 chia ka dal che chop ko ne entame chi Salva Kiir ba jale no we monitor goal che kwa we mon dia le wono go be yen dia chia nyan so wala me roi kon ko kume South Sudan che admit o yen chia nyan cha ye belong chi plan yo ben ko ne ba gat kun ba ka moy ko yo kana kwa we mon dia de gor ken ke yare menen yen lol gar ko we ngar ka yo ka mai would yo to tell value yes even you to tell value, you to sell value. Where order news Reagan got to tell me take quick what the coyote paper to tell what Kajo made a purity me chomke. Go cherem no recheka. So in terms of Michi well nya che belar kono chi kume jinu Sudan kula kume jani. Ko kume menan chi kume jinu Sudan ko ke 13 years kon jinu Sudan chana rodao take opposition ni dial di chetu ke Salva Kiir regime miteke cham je diare ide entam kan jang jan tri ri cha bno ni yoti chi kene benyol kon chere mi chal nen ka video kuro circulate chi wal nya laro e chi kume jinu Sudan ne jo yen ne kunu no re chi ganyan tame bi awo ba ko ye jakake ko bi ara wona karodun kwala menen ke ken dit kon de kon en la re jo psychologically ken something is not right ko ken dit kon mentally I think cha ke defeated e chi nya da ko mu kan ke defeated mentally roi nan la den wol nya che de lat bok en lat nan o jini bi chi moro be ju entame kon cha ne je ka ye ko wa ye ni cha ku me jinu Sudan ni cha nyan entame me bonne ko ban ro dan ben na ga roi mo telo ko pa le ka tin ken dit kon ti chi gwa ben ko bi ko wa ko cha te community ka dan cha kwa ka rol kien cha kwa ka jai kien e jene wolol gar ko na jo ka mai wudu gwenga u ne pal ka Salva Kiir la ko re jen kule pies ga jai ko mo jen kule dit ka jai ko mo what a disgrace gar ko nuore mi de ko na dam ne ga ti chere ke to ti ba ga ba ka rom manu chika chop ko rundi jen ngwa rundi jen die gwa na ne de we gwa ndi ne we nuore de kula wari alaka kwa ro de lo rit ko bi ka cham je to kwa we de le ben cham ko rul kien ba we nuore be cham ko rul kien we must resist a community nuore me betu kon e kon ngur choni kon re duli kon ni ka kalai ni kon ga mate de ni kon ba ne je resist a jende la ri roi ja la de wor nyo chi roi mu go roi mu nyo je o ken chi ken no ba community dan ba na kel ke wujang a ri yen mi lo yene o community no ra be disappear la o jen be extinct we mon o ka yen we are kor yen we are kor wor nyo we are kor gar ke tolche we are kor mabodol we are kor ma kalkul we are kor ngwen muintul we are kor
kwang chora le we kor gan kon to kon ya men jai ken gan rol ken go plan is very clear chi salfaki na ju jang ken nuore ken Equatoria can we can pay back no allow ken ba ka punish ko cha jang cha gan na forgetting o jen point de jen ne kon nuore na ne ba ju ni ye ba chong wa no wal nya point de right na ni chalat e chai tan me right to de ka jen nyu ye o ken dit kon cha dop cha bai ko kon e ti te gui kon ne o ne bane so Sudan bane jarwai bane resist bane nyin ke ken tam ya ga ka kon ku ba kon ku le ba gang pin ke to de me ku muku mai lo ben bi wud jang o ben ga dibab ne ke yen ga anware yen wide am yen young generation te dan take a balance la te dan tam cha kwa edit kon ngani yen a chang ti korean mi te do mi de ne ke ko ken cha doran cha kwa ya te dan kwa jen wala riye te le ka cha ran mor ke te doran mu wi jo duri ji de ne me wi o duri ji de ne me yen no ari cha ya kwa hala o gorgo bia slip bia kwan jani jen cha la le de kun don kon ten te ka wal nya o de wal nya be pare lo ko jo na do ne kon ya cha ne jo ku me ji nu Sudan ne ku ni chi ga nyan yen we ga ke bia ro na ka ro dun ken res wel kan gani yen me se de da je kare dan nywa je ka ro dun ka chu pa ne kon yen wan ne to kon do bal go ku re lo ko tu do li kon dia le bal go was kien the time is here ko kon bana to bana yangai la te dan ka jinu Sudan te ka question te da dong no kon ko cha no no ne kon de kon kwan jane gani bi kon resist bana resist bana te no arbe te lo bi ka te je kan kir bi ka te pan ga ki jazira ke lu be te ban te no arbe ka te tela rambu kon jo wi mon me chang mat ga rodien kan do dia bana te